Di perlu saya kesengi ngamut banlek ada live video mah live stream. Nampak ngah ku apan ajubab ya gitu kijing klik ba pi pila kali lak hagini kita yogi badap ki bangga penmi gitu ki video sepangka Google Pay te sepangki don saki way pat ki video ki badai ki ba pi kali sepangka monetization ru te kumno ban YouTube channel jing chang lak penmi video mal let's say na pedang jong pi pimpat ya clear ba te la sai kesengi ke janmit te se ong ma pi ka por ka jingbu jonga kalong prasiteng tengah sa pej ka kapor wa pi pilap te sa agi comment ke jong pi kanang bangin yo banle ta kapor wa piru pila lai ta kapor kam tam pi ki baron kam so ban saya pej ba te to kani video kanang ya chakamat te to so pej. Welcome to Tabor Channel. Ti sa sin pat pelok ngapedang so ba beng pi sa kani ka video ko janga kani ka janmit ti aku beli pi kani ka por bat komjuro kani ka ski barok gawe kani ka sengi ka bangi na piang yung pi pila yo ban sakri lai lo kani ka sengi jong blai mo ti ngaru ngala le hiya kata ti ngakapa nga kermen na piru pila yawan gijinga seng pila ya pendap iki program ki jong pi ti perlu kani ka sengi klem dengit kmat so ma kani ka por ngadeng ik kendiat ti ngamlele hi ngadeng nomor tang dadon ki no mo ki benta ki bang habdeng tang habdeng syu kan ni ngadeng kan ni tip ngai kembang adai u doktor ne u siak ong mapi demde doktor u adai ag jakar kumno konoro ko to kamlele ma eto ti ngadang ong menen pisia perlok naya komen than ki komen ki ba yu tang ba dang don dang jong pi pat ki badang ya yu ma ngamla ali isu to kasong no sakamon ko jong pi kata mo kade ka jing sngew ko jong pi kata ngamla ali isu namban nakleng jong ata ngam kwa pi perlok ba penya comments ada kino namban teng mo nga i teng ki breu ki ba ya komen teng lagi tin kelam akor tin yu ma ka yu teh kinong komen tu tang ba kibriu ki tu mo ginong penmi video pat ki ngopang not ki hap mi kum tu ngayo pet jawi ka video kan ka blakam slam jong me tu kerteng to lab yang bi kata ti lada pi comment yang kan yang ayat da pi keren kumno ro dai ngam ju sngew ya da ngam ju i pi kita ki tip ke keren ne ki me keren ru ngata ngam ju don ngam ju lap pej ngam ju yu te ki dan ki bapen pule ki ong sar itai la keren nga ong lele kita mo ai kan keren mo lada ki keren kum tu ki hun kam sem ma phiru ngatrai pi hun kam sem lada pi komen tani no yano kan teng benta kebayat ke trends jongga limba ki video ko jonga kayat ke trends jong i pa ye bat jong i kong ya mdei kong di mi mau itu ru di mi shanti bolong te kayat ke trends ba te kidu ki video ngapan mi long ka ta ka song sahapi mo saya sungtu ma pi la pi ya yu tangam ka bah ya ka ba pen ya tim mi kan ya tim yang ase ya komen yang alai puja nga so bang we ngayo tia jai to perlu ngamut banong kan ni pi la sai kesengi ngan mi ka live na benta nomor teng la danga ngabatai gitu ki problem ki ba haki video jonga ki bakam hadien te ki don ki perlu ki ba ton kam ki bangan batai sepang kumno banle monetization ngayo ki nga puli tang ki comments ki balong especially nga ai nga bu bet tang kita ki comment ki balong ki pajba ki don kam ya ka bangan pensai te ki comment ki balong pajba kum tu ngala debu lupa bag ngalabu kum ka alam tu mo ki ki badon kam ya jing yarap ya kita nga hapet ja ka comment ki kwa ki don kam ya ka ya kita nga yu nga kam sim jingkit kia ya kita kilabun bagi perlu kiba keli sepangka monetization tekibun bagi ba keli sepang kebedai bat ke bank ro kembang 8 mi ke video tekidon sekiwe pat ki jing don kam ki bangahaban pensai
Tinga sa ong ba lasai ka janmit la kumno hakapor nganam le video nganam penmi video ngan le ada live la kumno prabaje em tunga sedang no pila ya lapor de kino ki ba you perlog pipet jakani video jonga pi te la da pi lapor pimpat lapor hakapor prabaje ngan sale no khandai bejeru kata kalong saya ai ka jing komen ka jong pi ngasapet jaga ai ka ba pi kwa mo hakapor ka no beje namar kasong ru akapor ka jong pi teng pedang ya bun kam nagi kam bela pimpat yawan kataru ka mlong ka ba kan yu ti khanang wa pi pnya yo ban pen i kita ki jing e jong pi ma ki jing e ki ba pisem jing e tengan yo ban ya batai ngarungan pen kre lupa ya ki e baro khanang bang yo ban batai ya pi ti nga kerpat ba saya onglang ya kapor ma perlok kalong katno baje pi long free ka jeng temu jonga ta kalong prabaje saneng prabaje kumtu tesa ong pi ngele prane prasiteng ne khandai baje ne khamit kumta namar kamda don kam than ban ong ba namta giwein re ka long be tang namta jong pi ki ba don kam ki ba phila ya a ki comments ngam yo ban reply hakini ki singi namar ngela ya bon kam ban ya shurut ban ya shurut beriyo ma ban pen mi ki video namar ka late bi ka video ka jonga te ka long be kam yu ma ki balong opposite kila pangnot kila snusi kila yu tang ba ngamtip kat nungut ki ba pangnot kat nungut ki ba sngu ya hap mo ya kata te kasong hapi ki pa ba ginong pej da kaliang jonga tanga dei nong penmi tenga penmi be jeka ke jing sisa ka ba la pisa ka no yang ada ei ru nga ngam dan jing per ma ka mga ngajuong ngam dan jing per ngan penmi be ngan kran be jeka ke ba pensaya pi ki ba te la pia yu mo da ka majority la pia ong bom long tanga ngan nai penmi su kita ndrei habang ape ngatrai ngam ngasupe tang nagi live ba pi ki comments ngam ju play comments tang ba ngape ki live pi bon bagi ba live tang mod pi support ka banga kren te mo kumbajulong ngatrai na pedang jong pi ki perlog ki ba pi comments ru ngatrai pi yo lang ki live ki kumto mo pi comments kumto pi tim si yang ki bon bagi ba live ya kato ka jing tim si yang ka jing kren yang te don bat ki ba pi ro ru da ki bon bagi ba live kumto ta ka shong pi se pule ma pi se pensai lang yang aru kamle kata te perlog ka dei tang kata hi ka banga ngakwa ban ong hakane ka video ba sia ai ka kapor ka jong pi mo khnang bangan yo ban batai khamtam gitu ki badan kam ya kane ki de ban page bahai kane ka video lada ki dan kam komod lasai ka sngi lasai ka janmet namar nganga thrai mentang adon sa ka wei ka jaka ka ba yuma te le se ngan yo tang ban batai pi ti perlok ka wei ka long ka banga ko ban kren ba lada pi tongan sabatai lasai kata to ngan sabatai lasai kata kadon ka projek ke jonga hobnai September ti ngan sabatai lasai ke kata ka projek ke jonga ti ngan saya lasai ka sngi ngan saya tu ep ada piwan ka live ngin saya kerani kita ngan saya tu ngadon ka projek ka bakumno ti na prang ngadon kam be jing kersan ke jong piru hoi wala pim la banidon tengkat bat nga ti kataru melei tang bapi la dip ya kata ngalangsung tenat teto ya kata kam lele ngin siale kaleng jonga ngadon ke projek ba yung saya tu lesai nomor belai ngawat ya kawe ke jaka ka bangan ngan lej mo kata ka jaka ka dei senu ngam tip ra tengala persang ban kontak ya ki perlok ki bala lej sakatu ka jaka mo ban lej kajing temu hi kalong ban lej ban ajing arab ki baduk ki badan gitu ki jaka ki baduk tam ki ba syam jing te kata ka kajing temu jonga hu banai September te ya kata ngan sabatai sai ya pila sai ki perlok ki ba pi yo sengau ya kane ka pi yo kane ka video jonga te la sai ka sengi ka dei ka sengi ka ba ngan sapan sai pi bat kumju ru ya gitu ki bangala batai ha pi menne te to perlok nai penjrong ya ka video kane ka pot dengan penkut no te khuble sibon ya ka jing pe jong pi bat to pinang ya saja klain tongan penkut no kani ka video khuble sibon